Mlaleli, ngiyakubingelela egameni lenkosi Jesu Kristu. Ngingubaba Musa Dube, ngiyamthanda Jesu kakhulu. Egameni lelibandla levangeli lelisezulwini namuhla sitokhuluma tindzaba letimnanzi, tindzaba ta Jesu, tindzaba tensindziso, tindzaba telithemba lethu, lithemba lethu lesiyawuhamba nalo ngisho sesedlula lomhlaba. Haleluya. Ngike ngaba khona ke esikhathini lesedlulile lana sacala lehlelo nemfundisi Msane namhla ungithumele ngedvwana. Sitawuqhubeka nesifundo sethu njoba sathi ke emlaleli ukuthi sikhuluma ngendzaba yebungcwele, bekunyona ngcikithi noma ke i-theme yelibandla lesikilo evangelical ezulwini. Silaphana ke mabukana ne-Calabash. Uyeta nje utokhonda kanye nathi, siyakhonda njalo ngemasonto. Sicala nga-10 kube i-Bible study bese nga-11 sekungena inkonzo lesiyibita ngakuthi i-main service. Kodwa nje kulamalanga i-Bible study isamile, beka indlebe kuwumsakato utawuva ukuthi inini i-Bible study. Bese siba nemthandazo njalo ngalesithathu kusukela nga-5:30 kuya ku-7. Sekuneta inkonzo ke tema-fellowships ngekwehlukana kwawo. Kabasha bomake nabobani. Ngawungena mlaleli elihlelweni lethu namuhla sibuka sihloko lesithi bungcwele kulesi kubukako. Holiness in what we see. Ngitawufunza ke encwadini yaMateyu 18:9. Kodwa nje singakaqhubeki ngidawubeka umthandazo. uNkulunkulu longcwele nasisikhathi lesifisha lesihle kangaka sekubuketa livi lakho ngiyabungcwele. Siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele, khuluma nomlaleli, khuluma naye wonke lotayiva le audio egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Ngitawufunza ke mlaleli ngifunze kuMateyu 18:9. Libhayibheli lapho lisitshela ukuthi futhi nangabe liso lakho likonisa likupulute ulilahle khashana, kungcono kuwe kungena ekuphileni uneliso linye kunekuthi ube nemehlo omabili kanze utawulahlwa esihogweni semlilo. Haleluya. Livile ngamagama lawa lashiwo nguJesu la.